Nongeye kubasuhuza mbahaye ikaze mu mategeko y'umuhanda. Reka duhere kuri iki kibazo cya 254. Icyapa: mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Nta itara ry'umuhondo riri hano, uraribona? A. Itegure kugenda. B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri aha ngaha igisubizo cy'ukuri kirimo ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Tujye ku iki cyapa cya 255. Mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Nawe itara ry'icyatsi ngiri. A. Kwitegura kugenda. B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C. Hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Ikibazo cya 256. Umurongo ucagaguye wera mu muhanda usobanura iki? Mwibutsa gukora subscribe, wowe utari wakora subscribe kuri channel kugira ngo igihe cyose na uploadinze amategeko y'umuhanda cyangwa ibindi bijye bihita bikugeraho. Hano batubajije A. Birabujijwe kurenga. Aha ngaha urabona yuko bageze babicuritse, ariko urabona ko aha ngaha hari kuba B, bashyize A. Nawe urabibona hano nyine aha hejuru. B. Birabujijwe kuhahagarara. C. Wegereye ahaguteza ibyago. D. Kunyuranaho ntibyemewe. Mu by'ukuri aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni iki cya hano hejuru A. Birabujijwe kuwurenga. Tujye ku iki kibazo cya 257. Iki cyapa gisobanura iki? Nayo ngiki cyapa hano. A. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. B. Ukugendera mu muhanda wisikanirwamo ntibyemewe. C. Cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mu by'ukuri aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni A. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Tujye ku iki cyapa cya 258, ari nacyo tunasorezaho. Mwibutsa gukora subscribe, utari wakora subscribe
kureba aho hasi mu isegonda rimwe ahantu handitse subscribe ugakoraho tukikomereza. Iki cyapa gisobanura iki? Nawe urabibona, ni umubare 30 uri mu kizeru. Ati usobanura iki? A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni 30 kilometero mu isaha. C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni 30 kilometero mu isaha. D. Aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo cy'ukuri ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni 30 kilometero mu isaha. Naha dusoreje, naho ubutaha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.